asem bi kire ye so na asem we de ye nkan anu ntum ana wo mu mienu nyina ye baako na wo mu ne o makola wo mu ne ne tie enenam me asem no minimu se de onimu no asa nti mame ma wo makwaba na me mi se hey edan na ede wo no mu nam softness of mame mama kwaba yeah ni ahejo so na mapom to say akupona do oh so de mo dodie kura ye mefe mo atade mo ware na mo pam ya na ana mo ba ha ya na mo sheda pam ye okay e wo dada achekura o okay mo shebo mo ta she ntade mo e ko program na shebo papa mama quotation ba ko fa wa ye hu sa quotation me kai so me kai si o si be ma be dey o si ondo nere ono nere no beja na nere sumbre no ase okay o si be ma beja na ja neja ni na no de ne ho Genesis chapter 2 verse 18 2:18 e ho na wo ho okay so de we si de ho abata wo yere no nkwanti ene epon a okoku e create ba ko wate masum aha okay why dey dika akasa odi amade no bebo me mpacha ya yo very yanko den na si mpacha mene me bai na okay mene mi kuna betina comment which is kwabenya efra akra na eba okay kwabenya comment nti watasi chi akwabenya fo say omo hwemo mpacha me di nchia stroku efre insha FM edima kwabenya fo nyina okay any comment for sorry ma mi penny for sorry mi church mother any omo mo hwe nyina jo na machi amusuna yadamu ase na yehwem program especially media me hwe de bia okay na mi mansusu da say ebedu misumiso oh anya hwe abasa baby bra ana be fa ka chire fa ne ko na ko ma ne tofe ne bi ko ha sei ko je ko ka chom so ma tofe ne ba ko wate aha tofe wo form one mo be yi bia ma osisi a pacho metie tina me say bedroom miso nti ne tietia ne tente mo yati asori ho 4 years ni ono ukunu asori mpacha ti ba ho 4 years yes start ya na okay say ya ba o foforo nti area for na eboa asori ni did the same pacho Great Revelation Prayer Center adome for mo hwe ye nyina anim say asori bi sa wo okay yenkoi entina almost omo ba mpa ebo ni bi omo de ne bai e di bra mi aye mama ba ko e friend mama akos na omo de ne bai na sa time no onyim nti omo de ne bai nyame adom na operation sensen bi numu wo mo nti why na enyem sa abre no mpa cho aye me ba blessing okay nti blessing de mama bi na de ne bra wo se o meye dey obetina wo nche omo ba mpa ebo okay se enyumbe bi aye prayers e wo ho no mu okay nti eya omo baby nti omo ba no onyim nti nyinse no wa okay na start omo se wa onyinse na owo na akola na efrim nti 2 times third one no na yesu ya be bie that year pepepe na yesu e bie prayer camp nti omo antena se omo ba e na omo di ni ba na nyame nso e hye ne hu nya owo fa ne ho e fa ne ba wow pro match operation ma no ma transfer no kra yes e ombra back na ye bompa ma no wia no akọ nti e ho a na ye bompa wa so dem na ana no so owu fi ho a wow nti ye nya operation no kra oh nyankopon to me so wow ne hwe owu fi ho asa na di ne ko hospital okay nti the motive ma blessing ba mu nchen ne say oba mpai bo mpache to aso tempacho oba ya awono first one wenyi or a baby boy wenyi nti ye wo ma every first one na echi eno sabenyimu ye nti onyimu keto ya menene wa hasisi ya onyimu ye na meti asem ni one day bi pe so mo say mekuno na anyem blessing hey apostle ejadana wonu wedika bompa ye ama wa fa ne ba no ana wanyem blessing na blessing ne ba no odikan na be ma no onyem no ansa odi nyinsa ne ba ho no we na mo ni be ma no pacha ye nem no ye ni na na tifi wa betam ye nyina na tifi ba ko owu ye sa ya ma oden wo asori fi ho o ma tire mu fi o ti so ma tena ho anka so owu ye da ba ho kra mo ache kire odi mu a da na owu ya ma na nko biom e no se ma da me ba mo chom meye mo ma enti metena mo fi enti ya ji no ampanso enti efri ho owu dade na owu ye wansa ntuni na esi ba bi ofri ba no o pare fi wa na ni kunu so ebe kan ne ho ti na ye wo feti se busia ba ko okay nyame adom no ane ba mi ti asem ne so si apostle na anyi se akra no mpacho me ba esi ni nti akoso ya fa no tena
honum sebe ya mframa ne nko ni mu wate se why calm na mframa ne nti sebe ya omo wa ne bebre mpacha oto aso anti na me si oh say na asem eti na me kuno ne ba o say no ne beda okay e engine pandi ye nya ati sem so ntimi de sa ati sem no wote ne fa hin me ba cha me kuno ne baba mama ne ukunu mom na ti ano obebo o mane na otati bebre kwa onka ono obi a nya bibia na oka beda de ni bibi na si enti ora dem from no si enti comment for credit na home no mo si ono na anyi se bless na me si na hwan na kofa we bai na si ni kunu na ka kire ya sister ba ko na oti ya na obebo na mane na me si oti ni tamben o si o na okra de ache mi nka hwe nche na me si sa Tete say ade e koso dada me a meeting chen. Say de wusie to brom sof ma me hwe de. Wa request of ma me bum. He cross the to nche ne hwe ne bum ne hwe ade. Na be hwe blessing. Na ejadan pa ti me we Nyankopon ni magya nufuo apafupafu yi wo. Why the class asem? Mama yenkwa. Asem ne ba de ya mfa na yibia ampa sa atisem de mfa ni de ma mfa na yibia edidi mu a nyampa da awoka sisi kra na enye easy ofio eno so sa okoye na odeka okọ onyise we okọ hospital no na omo ko hu se onyise na be ma ne bu nti infection bi aba nto mo wona pa na bi to mo hwe ne to mo cho operation ma no na that is say efie ha enye adwuma first one owoye second one so bewu amen ampa na eteten ye hye ne kwa nyina na empa ye de ye boa bi na me adom awoka no so ye de ni tuka mu ye de ni ko that di na ne fa ne ka na de ni lucky na ni kunu wo ho that de na ni kunu wo ho nto no so ka ye hu na nyina ye de ni tina ka mu na de ni ko hospital ye ko aboko bi okra omo pa mu ye because of some man operation some be transfer ni yan ko ni tino yeah enti yes akọ second place omo pa mu ye bio enani be nyame ayeso not yase enti yeso haso eko reach hospital nyame adom e hodi omo ji but omo ji na first time we say ya akọ no bo me direction ni na me wo so meti doctors na bisa asa blessing ni sa na obuno na mu witness na mu hu bi mienu na ifrim na sana blessing na e kan ye say ya obuno ntina me ya me wa so mu hospital honum no enne ma mi gidi ye me de na ma engineer ndi say o se ni kunu na ebu na e ma ni setan say e ho de ma engineer ndi ko hospital mu ka say no mu bu no onyima na mi gidi ye say e bia na e ya mpa so mu yes nyame adom eno to wo fa ne ho e fa ne ba operation no amato ya be fe ena yenyina ye hwe no se ne ye tetete butia na edidi mu afi ba kwa aba afi mienu ya remu ebe mfimfi hono mu pe asemi sakope jae se de ansa nye sorry ba ne bi sister ba kuma makos no we frame no ka che bi ama se na asem esi nyina wuti de na si se mo anka me de na mati e de na ekoso nso mo ni mi so ba nja mo ka na ma de we koni so na mi sa me koni so sen na se na gosu esie ni kunu ye friend gosu o si akola enya ne ba osofo ne ba na mi si ebiem adentia e ba ni dabe no si ni nyina agina se akola ni tifuye na ringwest anampompo bi be bo mo mrebi se bo mo ti mu na da eyi enwi no so na ne nyafu osimo obi anya akola ne ti nti na da de oni ba akola na ebre nsuo no na efa ne konhu epie pe na da ise enwi ne dozo akola na ti ya nti otwetwa enwi ne so ma no na chese enwi na da de twa aso no na blessing konya asem se na chese osofo ne no na awa akola no enti na onu se na ye nyi akola ne ti na blessing de akola na masofo we yi ni tinti enye ne ba eno a keke pa chan ho asem na ni shasia no ti etinwi ayeyi akola no akwa ni tirinwi afu ena kakarewe aye no that time pompo bi ba ye nti e akola timtina so ni nsuo fa na so ena papa sofo se da bi akwa haya no wo enti mami nyi ni ti o unity na no say enti onu ka se nche blessing a ontie bom osofo ka se mu kire na ofa no nu se ma ni yi akola na ti enu 3 days ono ko to breast no di bitwi akola ni sakura na moja aba na misa na de adada ya makola na edi eduro yeso enye nsi ni awa ya makola no me de maka ma no atuma mfi numpo
bisa bless and you know correct man fino na me twa so yo ena ne ya me ho e be di Christmas ya mu na bless omu 2 year because of that same ekoso senti no ben mani fra oba no wo nebusuafo nchen emo mu koye oba nebusia ne bia nka ho omu koye no omu se omu tum fifie ho sa osi sofo ne oyiri daddy a mu tum fifie ho me da no kware ni blessing ba wa mbebo mama ne but oni daddy de omu kokasa e na da aka kire mi sa bless e wo so omu tu sani asem ne ko de omu tu ampan so omu tu ye be so omu anko echiri omu ben ye biuma te ya nkola no omu tu sa no omu su de bia so omu beba grandpa nche omu ntine fio because omu frɛ me grandma omu frɛ daddy grandpa okay ti de bia omu be ko no mo and omu tini so ofun so san na me de message na say man nko for omu okay na daddy say ade na metwe nkola abasa asemu na say we de nye bibia no tuka no ko for omu Friday nwumbre ti Sunday nwumbre na de nkola na akọ nti to aso 2 times pe third one and sister na nkasa yare na eyi bia ho na nkola ne mienu nyina so omo yare ye afeni nkwa na baby omo ko rent mo omo so no obi akọ omo ana omo ka ti na danfo bi oho na ofred aso say na blessing o yare nkola ne so yare ti yakwa dade adika akọfa nkola na bremi me sure omo nti ma ye omo nso na me sugar ni drink na dos on start omo ye ekuru ti na ye sure omo kama ya to e de omo akọfa masi atodra mo sa brand mo ko for mo bo wisdom mama ne God's way. No. On phobia, on funny call cramble. On even you call on fa. Hey. On funny you call on family call. Me crack me dear on fa cra. And see, the money crab I me friend Christmas dance and colana penny the to me casa just see me friend that demand no in casa. And I'm a friend who am for my friend after now and fan me man no do say and say this man now done the woman abaminche and almost kit penny say oh Fred that your goma me na me in casa Christmas pa one for man na casa one yardie and I me the me man no do say and I me the me so afe yedi omo and almost afraid say mami na casa na yare no mo ayedin and that is sad there moto boy bi or moto guy bi onko fa ni bra Eric no ko fa ni di ono so sade ne ba mo nche ofie ho sade ne ba ye okay ampanso ye sa hwe ono so na ye abafem enti ye kokasoa ye sa si ba kokasoa ti ye ko ho ye beba no ye wo ho ape no mo afre se ketua no ase super se fa no o ye yinti na me oh ye ni fie ye da se nkura ni na me kire mo bi so mo nyama no na ye ba best almost see ni ho ahihyi ni saa na blessing na kasa so wa yemre tonti ni fa kola na mi oh se saa dia ye ni fie nti omo fa omo nko hospital ye beba ampanso omo di ne ko hospital na ye ko to omo so ti ye hwe bibia na bill no ya beto edro bi so fie bill na ye 500 cedis ti bill no na da asem na ba ena ma bedru ha enei bill 500 na akoyi asem kese e we aba because me mo na fa wa no si na me nko medical ko bless e wo kwa nsama badada eti 500 ye no ni refrain no so obetua okay fine na me ba be post second daughter no nzima enti o se obe koni time aso ewi enti ne tika na me ma yuzu na bless na kasa do no ni me bibia enti o friend kunu so Erica school sika na ma yuzu ye enti no o de seni na me fama na me ko adwuma me seni first day ogipini ye second ogipini ye third day wakacha ni say onu goso ya nka nchira ni say na ni fa nkola no emba ye fie ho ana enti so de omu ba na bibi ye nkola na onu ade odi be ye no no obenu ni mu na me say goso na ka so si bless aden na me say say ni omu kike nyina so ka fada di hu nyina na ya ampa okay na me ma ni odio na me di ma me say ni we bie pepepe wa amfi mi amana friend blue tick ana wonim ni mama blue tick mama blue tick wati enso mfi me dance enti ya sana me de me twa ne boy enti anwumbre me ho na masoma na apprentice ba ko ne nchen o ka che se me hia me sika na sika no me fa nche no embom nso asema masati se o se akola nya ne ba na daddy fa ma wo office ho no mu enti mo ka se no me nji ndi to bisa ne master ni se otimi kan ya na wa kanso dia ene me ni be sha bebia wo se yisha enti la bless is afra no sis kan do ontua na enche chena ni ame pa bia me fa nya no na me se mimi sika everade we bie kwa ya mami se me 500 cedis ontua dia bebia bedu na fa be peja ansem ni nyina ye de epie se da nkasa dia me me kasa because sorry ban ni bi na ma no mu de omunsa kire se so for mami ni kunu kra fa ne ba na oni ni tifi na me se
It is asking to at times now for air to show more Bible bam, no more young who style. I'm sorry, no go. I am sorry, Negum. Jesus. Pick up Benjamin Adum, Yaman there. We are no free walk my pama. Yeah. And see a gusso, yes, we are Bemambu. I am a police or beer or could do beer. I made them into me and I'm funny, sir. Okay, ain't funny. Ne crackling in the same. Then they see. Crying, and I saw that so Jina Sem so the Christmas now, sir. Me friend said, the banny person in the casam. Yeah. Already I said, now call Mukrom. Ako bless the sister Penny nchen ako hia me mama akos no akos no ni kunu ana wasa akọ sister ni sister nchen me kunu adwale ne baba akon so wo ye ana mo kofa ne bra nchen no so be di 2 weeks wo ho o se ni kunu di girl ne ko bola so ekodwale no ahomachi to for girl there here aye miss blessing ba no ni aba okay ono so awu baby sana blessing kofa ne ba na mi say insane it's accusations ne ye de here was it what the na kobola so akodware blessing me odware ma ono me kun do odware o fan ma office o odware ma o okay more pan kese ya ode omusimu ana because said the ekwe de adwaye say adwaye bia ni office o de say ne oba na atam wasi pam wo twi sapone so de atwi utirimu abesi na ase say adwaye ni bia okay it's odware ma wo ne office e de to so mienu ye dey o se akwala ne nya ne ba a blessing bucketwa we ni nya ne ba e osofo ne ba e sofo ba misika no so no jo ntua na wato omufu se ma ne fa nkwala ne ba yefie ho okay maybe some semba mienu miensa ugidi se ubetimi agina wokunu achi aka se wanye saade no a friends saying boy what they say and the God's way e dey to no so no ugidi uji ukunu dipa ugidi die nti na ukase ugidi as a minute na almost 26 years now 26 years onye bibi sa nso da wow obeshe nyame djuma kra 5 years man na yeko timinim ne da kra okay and sana obeshe nyame djuma enti build contract anti ono de friend ba ya o ye ne ho yi kra just 5 years and 6 years man na yeko okay now want to explain tire yo bibi aye boko yakupona dom obi si mi so say Exodus chapter 4 the verse number 6 then na wo minim de nipa kro no pe de ayo watwero ne den wa ha baale kwasi so for so we obekan ma ana obekan ne prekun go wa bisa Exodus o say dey Exodus 4:6 na blessing wonim twi kenkan obi a wote asori fie wote papa na se nwosra bebebe nyina wanso atwi agenkan before the oya there okay Exodus 4:6 I see and the Lord said furthermore unto him put now thy hand into thy bosom okay and he put his hand into his bosom and when he took it out behold his hand was leprosy as snow. Jesus. We. Is it Bible kwasi? Moses didn't say alright ananya sa. And they say Nyankopon na kade Moses. Ai. And all the share no Nyankopon say won kirem de ewo na komam. Okay. And all the share no first one leprosy go no. Okay. And everybody kade Moses fa share hobby. All the share no leprosy na heal back. Okay. And was papa o memo. Bonne so o memo. Sa ene na Bible kwasi se fansa hwe wakoma ko na kire bi esi. E dey na si. Yo. Me da tifo nyina ase. Me chema so ne mba nyina ewo Comet Estate. Okay. Yo. Me asem no e ba nyina no me de an se woni okrofo le pa o se okrofo a on shada mfa ho sa. Ba konfo bi o so a konfo ba pipe ans no atwi nani o. Okay. No be ani dia. Yo, starting by botina of Mamika no. Yeah. Na baby awaka ni nyina no na nka mpesa obesa akọ ho but me straight bullet am dey ma o say blessing wa hunu ne ho da e wa hifa me ba me first born crumble ni cry ya tipai won so ne ba bia da won ne na kra da na asore ho crumble mba omo fa chen kra su kra me ye da ka me papa yo himi fi through that cry na masabe so fu dey kra
na no dia na nkem fa ho boni die Okay. Boni die enim se o penyo e bem so be se odi wie na ati wani so ansa nti one way or the other e be mistakenly bi amfumso bi baye no ye frɛ obi ofun so wo se na yere so wo se wabeche ne so ne bebe da ye bi se akwa nso otwa bia de oka bia ni wa wo kai enti bi amfumso bi bae bia nkonkon faawo baba bia ode ukọ ne nam ye no ni ade e bi mistake bi bae ma woni akode Na say nkokoro mbo ju aman. no kre but nam ka se bia ofa wo wie ye no a wo ba honam mu no honam emre o ye bi Say nkokoro ba wo so a. Ya me ma tu so control nkokoro no. okay Edu ti man nkokoro ndi wo so. So obi nu musa no say oni da wa obo a. Obi onu musa na adwin da ho. okay Nti woni blessing na ada na mi kwa mi ho ne hunda mi ba enti etra ma de chaba se yembe DNA na improve to ne kunu no okay na se prove wi a dia mi so won me neba blessing na ti say Eyo. papa yi woni no kwa ben so na anim no Me nim no na menye. Isese na mo kai no. Na program kakra be banyin sem na mo a kire me. e ama one so kakra Na mo a kire me ho. Eti me ne mi anti ba ko na bai. Na ye start kwa asole no. Eti na nyinsen no first second one na say no nti o mu see because of no nti o mu tumi twen say by third one no enya 9 months ni pepepe. Eti 7 months no so mo koyo mi operation. Na mu ya kola ni to machine mu. okay Eti na omama mi kasi mi nko nsawo na ma Fred ade na ma born na na si there bi operation ye yen eti mi mbrefi eti mi ba no na ma ban pa bo na ma call eti time nu so ba bo no dan ya ma wo mu no sa dan na ya kemu na dade se yen siesie na yen ti na ho na ohwe mi eti so ho na ye mini no min ye nyina ye wo fie ho nyina ye ba ko ti ho na ma fa no mi papa na ma fa ma mi mi mame eti nyi se second one ni bae no second one ni ba ni so ho a na ma wo ho fefefe ni nyina ye ho ama ebe ma na o de say oswe nti nkoda ni nyina ye God's way ma eti when first one now ba papa so fu nchen e ma o ba bi tena e wan free ho biem David nti God's way so betena wo nchen wo ye nyina edro nyuma ya opie ko ba bi David ye fa bibi brushing woni ma de crawl patcho David woni brushing I just Wait. baby wa nyina do wa wo ma ne say o wie no woni brushing tete from kind of brushing papa so from brushing baby ada David what say David she enti anwa na jo ama bia wan pie se o kwaje mpaye bia o papa me wuwie nkura na mayase ya be ya fansa to mayase na bia ne nsa patre ko David Jesus. na Joseph be bon pa ekranpo ye nyina ye prayer warrior fo nyina ye nya bo pe na obi askata kofi enti e de ne God's way say na wa keka enti asem ni bai no ti say ti yi na ya na o si se nkola no mu ko eyo muncha na mi nko fa na mi si na mi nko fa mu si sen imbe ye ni o mu ne wo fi wo ko ejuma 1 week 2 weeks e na wo be fie enti se mi si nkola no mu nko muncha se bibi ye o mu ha na be giye eti ho na o start se o ka se mi chema mi ntie o ka bibi ti mi ntie nti dia papa ni ka no e na mi ye eti one day o fi ejuma ba ye no e na papa na yi akola ni ti e na o si wa mami woni say mi nka che daddy say on jai so on na mi say on aka so nko ni nche o ye be ma nti on ko no mu ko face mimi ntumi ko kasa asem no na say u mpese papa ni mfa ni sa kan kro no bi de ye ntu fifi ho okay o ye ni fie nti ye ntu o si sa asem na maka no ma ye ya no eti enu no Monday na wa ko ejuma 1 week my friend is wa mfa my friend is our friend and my friend na danfo ba ko na ma born na mane se na God's way no ya ho ade David onye ne kuru krampo onye ne ba wanye ho ade na wo say mienu in fact is a for mienu sa
eti na ma fe na damfo na damfo na asa from me back say wa friend abisa no na ozo no say asema ma ka che ni say ene ye ntu frifri ho no say ma yi ya no eti akola ni ye say na amanfo ka say asema amanfo ka nyina no say na nyina wo mu papa ni ba mpa ntina o say amanfo ben ne ka kire no o say amanfo na ka che no say papa ni mia da office eti akola no kurampo ye papa ni die papa ni office what area ho oh how dey ye nyina ye ra ho enye mu nyina me say what area ho ukoye den oh ebia say like me a secretary I was sorry no You could explain that announcements be by me tako ana na ya kotro time ben na ura office oh ma anopa ewia like me say na me come krampo enya sorry dakura wutimi ura office mitimi ura ho but say ye koye bibi de ni de na oni minute do e de bibi nyame fanche mi da nyame do be cho bam just oni minute do e de bibi ah and office the no enche piece at say dem Miss Evangelist obeche mu hey come you are dance about womono asofo office de no wunya brain neutral za nkobutu no so de no obi se wokoto so mhye ntoma ni mu eye so table ni mu ne enko oti aze tie no enche ebi obi kwa abontia na dwene se o wo announcement ebi kwa wo tro di wo wie di no abesi na akọ obi ani ho enti se bibisa di enti ama meka sa ne se ade bi a yese wo mu bia no se circulate bebre a enye de ya there might be some truth somewhere enti na bibisa factors no office what dey miwura ho na emom me ne nya hwe fine en fa biem efi amuwo mutaiwa papa dem ebi a wo kosom no wo kosiesie so de one mama ti wo papa dem oh you need them ye nyina dem ti mi ra ho mi ye bibia asa no ya mama e confused kaka mu nyina sasai edan na mi de ma omonti no ma fa se me ba no okay mi ni nsuo kwa na na bu nsuo ma mi so defend the blessing no mi ni no ma fa se me ba nti ya me who say ukra very genuine heart and you love your husband but you should defend the blessing and I'm part na me ba say engine pendi jiwuri ye neutral sabaya you won't be shocked because we are saying na ye wom no tem bia ye what you say bia betimi asi enti esi a na enye wo ya aha but what you to free we dey free ji and na musa there obi change ted down him say ted say that wo how enti defend the blessing baby blessing stylish sheshe God's way say what is say God sent God's way there dogbefu ya hwehwe no na ye misa no na no aseme na misa no emphasis kra obesi on evidence kra no anti ma wo kasa asem we say na fei ye hunu ye we akra na ye ka no asem no wo de montam no mra ne hwe se ye nya bra Facebook Insura 104.5 live on Facebook YouTube ni Insura TV ye dem live Adum TV berasa ko de was because of fancy na so she official when hana beda wo go so e dey asema she wo dey enti say fan nim she say abusua be ha akoda no bi Evangelist Bemo ji tof me fini say Bemo Pia naima eja Yankopon shira amen ene ruade Yankopon mo obi mfa nko lunch amen amen and amen ebebem papa kase bebem na se be free ha ye ko ruade shira maybe sa apostle me papa me bisa no questions kakra bi okay ananyima asema tise no yesi yetase no banyansafo yeah ana me yesofo ana madimpanifo bi breach story etise eye komo krase de takesofo komo eta de to enti yana to me are careful with that side yeah especially makacha mere so mo bia mesum no ofio because nipa ho akono chenche na yeah mo bia mesum no ofio ye pon obi anko ne ba bi adwuma ofio ya ma ho no
o de yemi enu ye be nkola ne bi nyini a Oma beso. no maye na bisa me papa ne me nua pani ne se abaya ne bai for ne yinsen ho Yeah. ana nyame adom wawo enti minim adwumpo bempa enti biom na sese okawo Yo. Oh, Minasi. Okay, now baby one more thing. According to one more no, also bemba no obono. Enti also is an asunje wu fi enti no wu wie no. E no ka chen kunu se. Omra no montana. Enti ne te se ni kunu be oba ho no. Beso be ka chen se ensa eti bu oba de mempe. So tin nsa bu akora no dia. Many no yen fan of also. Enti so make na dia. Onim o ma me no papa. Obano. Yes. Obando o ma me free bet ne anka baako na me ta kasa din komo fo so. That time no oni okunu abetina ho dada. O mo betra wansa. Then ka senka obetina ho na senka uhun background obeda ho ade kyen no wan sorry bi ma ajanka obeka de. Wo sister no na me so a omuba ho omno na eti dada be 4 years or 5 years or Okay. and the sister penny so at the same area where at the sister penny so the chili buy I want to buy Naima, Aja. there are so many thousands questions. Okay. But enam se bibi wa nimu a DNA nti. Nka ne kese ho. Se metutua wan hwe beba no na kwese makoye pani bone. Odi kan ja. Na mum no me maami sofu maami. Yeah. Ana wiase nyina meka so yo ba otoso mienu amahu. Okay. Pentecost da biyere. Metene so na masore. Yeah. Ondo okunu na nkasa koye. Obeka chi okunu. Sese na esi. Osi nka bida isina nyane. Otana chi omba me na so egina ya ama. Oba no ne yesa na saba no ka jense obesa aba. Okate oba ne se okunu obesa aba no. Oh. Enso na nyame adom be ma na tukwan. Okay. Oba de sebe mani susumi na so oba. Se sebe ukunu ko situation no say ya no kure say ya no kure. De ma we oba ana maami. Yeah. Otemase. Ojini kunu di. Ewiase nyina nye papa we ni na we so anyina ni a. Oyina ma. Taso. Enti so ta na chi ne de me man 100%. Vem say wa ye nyame so de ade said the okay na me so I do believe say ade bi o yeka na akoda wo de wo hwe de ni oh one fast for bia asem bi o yeka oh da bi hwe se bia o bo ase na kwa no go ma se mi kiro no pre eniwa asofo ho asem abaye asem se ye ka se sofo aye si obi ase ai asofo mo yare mo hwe asofo mu tukwa mo hwe asofo mu nya asem mo hwe asofo ba mo mpa asofo asem enya se me asofo nti na make sa na te ya ni on se asofo ho asem ba sesia ene radio no ebie ne kase na mintie fatu ba bi o mo kan otima se na ima issue like this na mo papa bi memo dedin na ya ne nyina na ekwa so na menya ma asofo djuma nko na mitum treda na se yo si fa ma mi bi bua no eye ya ma sole no ye transfer ni free ho wane no ma me nan kasa kura bodu am si oba bra so no body defending no so intimi asem bi say no me atumi nya bi sofo a o de twe handbrake ana tun so na de ba ko no say o hwa akola na ote ho na ana papa yemi sa se na ma say yemi a me mahada me say yemi a na ga me mada ni ha na wo ye obi so na yere ba ye o say o na Allah na ni ade ye o say me nti ase ye nya fofo onu ne de tie na o suspecting the yere tio na so ba no so aka se wo ma edu de ni atwe wa wo be ba o tie ade ba ko ne se so fu yanyi hu se enyi obi na atwe ne se afre no enyi obi na bi asema to no so ona ne yiri ni eri nyina no mo se eni bi ase na ya do so yanko na prove nya de enadi enti aho kakra akra me man percentage okay me manu me kwa ma si won twe handbrake ye nko so for my mom me da say na me chia for the tifo nyina so so for na nko for some musa sa da o yare na say na ovem na ofo
Only the restaurant Right. Yo, my question na me busa. Then na me futu kakra me de mama sofo. Ene sofo mama fo nyina etie. Empempi ya na ya papa no nyame pagya wo mo na ofra wo mo. Na bia ye ne nanenam ho no asori mane ade ya me ma bi mo positions ne ade. But ma ye hu se still ye kununum no. Ye yi nyame djuma na omo ye nipa. Bia betimi ese o ma brabo. Omo so mo feelings o. Enti asade bi wo ho a ya ye nsusu mfa nhyɛ nsɔre mma no se bia papa sofo enti ne suo kra so bi na sofo bia on obi na ne yire wo ho nso obi na ma ne obi di suo bra Johnson o de ma na bada papa diane you know ye just an human in your responsibility as a wife no ye jaya ma sorry man not no thinking say bia man ankasa bebre na eba no obi a wona dwen po de na mo mra wo ye ho yankasa papa so fire na mom sa anwom we ekoso gidigidi pa obi motive on the ba sorry ono eye target so papa enti no buy yeah and say yes of my ministry giant responsibility say yep as my mother and as a wife to her husband's there say ya de be bunyoma ye nsi kura de be shawo na akeka bebrebe no etimi ma enyoma begre say okay eye nyame adwuma na moye but be wie che na ede ngo se bebre mo asori no so nyame adwuma no ne sakra betimi afri because of enyoma ekoso nyina obi ani na adwuma de nam tie sam aso for ma me for mo nja ma sade no samo mo kunu no nyame fra wo mo a mo nja ma sade mo ye yere no mo okunu so okra me yeso for ma me a obi ani ode me kunu aduane ana ni so okra ba you his office and ya ko enyoma di ene na ko yo so obi na nunu ni chimim na de wo amu ko to them no street what you brother super ene o sade enti sani omu de ye sade bi kro de bibi betimi a hye be na afa papa okay ma ansana Goswe ni de wate praka ba Goswe he wona wama die esi nyina esi se wonu be sori ahomache afoka finkran aba ena masem we wona ye frɛ wo a wo mfa wo ka asem no afa ho adi papa so for say ye dia na ni wie na Nyankopon ya dum vindicate no na akoda na nya ne ba wo bete ne nka nti better se wo be ma yate wo nka dia ne die yebeye but ne go round na me the last question ama wo blessing mommy for the last time papa sofo wona na nya na mu kita wo die da on so ba bi ada blessing mommy onya wo hwe da die to so miensa wonya wo hwe da ejadan mistakenly wafum kwan e bia na onim se mama ne da wo wafum kwan wani ba won so na de besi asie wiansa na wuhu akwa ba ko ayeche no saa ekwoche ne maid dem e bisa na wo se a emu ma wiase bo nsam so na kwa doso medofo na minim se ye wo but she bronze man hwe but de asie wi ade a wo ye no bompai mame o se bu nkotodwe se ne yere ne bompai mame that is the spiritual. Look at you. spiritual what Oh, that be susuma one. wona wo yere ne ade nyina tifie no wafum kwan akowura wo maid dem mo Come down, listen to me. okay That's right. spiritual what Sebema ebasladia oye sofo na sofo mkwanya ne yere and a bompai and I make a toast. I know, but So I you didn't wait until I arrive my case. Yes. A critical example near me child member status. Akwane ko baby ko die. yes Woda honom no a wo didi wie be no nkru bre ni mo run the box sounds my wonder will be a secondom bisa. To get no so run the esa akonwa so mu wie ni adum light no. Okay. Till. Na you so friend that na why what me ba sa. Enti what to nsa no fa boxer shorts no. Send nyina mutwe. Nti wo hu ne no fa oba ne de no de share. Eno she na tadi gusu kiki odu fia ta center friends center table one year so light no. Ana da ne yese o mido wo hu ne de de. Wo ro ne ho amanda we kondo bi de she no. What's kwajo. Na he na afi bai. What's he? Oh, me no na ti halum say.
Yeah, I did my ton dozen a good them. But we want him to. My shasa last week if me start to say. Last one, na machine. It's remember dear. You dare not. About tricky. Aha. Tia Jawadama. What one we are? My young. Bibia say anyhow. Okay. So, mommy. Ya be DNA na mama. Na ya boa ama said ye wagina media menya nanka papa so for anyesa. Na ke nyina abusi na aja asem de na asem kwa na mudin ho ate monya kwa ye masore ti ye mompa ise de no beba no na enye papa sofo but whichever way ya sha ho den what I say metufu ewie enti wo de ye ntwen na de no emra doctors beba be fa sample no enne misra wa da kuma se na wo pe ba bi asem bi kire ye so na asem wo de ye nkan anu ntum ana wo mu mienu nyina ya baako na wo mu ni o makola o mu ne netie enenam me asem no minimu se de onimu no asa nti mame ma wo makwaba na me mi se hwei edan na ede wo no mu nam softness of mame mama kwaba yeah oni ahejo so na mapom to say ankopona do oh so de mosi modo die kura ye me fe matade mo ware na mo pam ya na ana mo ba ha ya na mo she da pam ye okay e wo ho dada a che kura oh okay mo she bo mo ta she ntade bo e ko program se na bo papa mama quotation ba ko fa ware hu sa quotation me kai so me kai si o si bere ma be dey o si ondo nere ono ne no beja na nere sombre no ase okay o si bere ma beja na ja neja ani na no de ne ho Genesis chapter 2 verse 18 2:18 e ho na wo ho okay so de wasi de ho abata wo yere no nkwanti ene epon a okoku e create ba ko wate masum aha okay why dey di ka akasa odi amade no bebo me mpacha emi yo very yanko den na si mpacha mene me bai na okay mini mi kuna betina comment which is kwabenya efra kra na eba okay kwabenya comment nti wata so chia kwabenya fo say omo hwemo mpacha me di nchiasruku efre insha FM edima kwabenya fo nyina any comment for sorry ma me penny for sorry me church mother any omo mo hwe nyina jo na macha musna yadam wasi na ye hwem program especially media me hwe de bia okay na mi mansusu da say ebedu misumiso oh anya hwe abasa baby bra ana be fa ka chire fa ne ko na ko ma ne tofe ne bi ko hase ko ka cha omso mo ma tofe ne ba ko wate aha tofe wo form one mo be yi bia ma osisi a pacho metie tina mi nse bedroom miso nti ne tietia ne tente mu yati asori ho 4 years ni ono ukunu asori mpacha tie ba ho 4 years yes start ya na okay say ya ba ye foforo nti area for na eboae asori ni did the same pacho Great Revelation Prayer Center adome for mo hwe ye nyina anim say asori bi sa wo okay yenkoi entina almost omo ba mpa ebo ni bi so de me buy edi bremi aye mama ba ko e friend mama akos ana omo de ne buy last time no onyim nti omo de ne buy nyame adom na operation sensen bi numu wo mo nti why na enyem sabre no mpa sho aye me ba blessing okay nti blessing there mama bi na de ne bre wo se o meye dey obetena wo nchen omo ba mpa ebo okay se enyumbe bi aye prayers e wo wo no mu okay nti eya omo baby nti omo ba no onyim nti nyinse no wa okay na start omo so wa onyinse na owo na akola na efrim nti 2 times third one no na yesu ya be bie that year pepepe na yesu e bie prayer camp nti omo antena ase omo ba e na omo di ni ba na nyame nso e hye ne hu nya owo fa ne ho e fa ne ba wow pro much operation ma no ma transfer no kra yesi ombra back na ye bompa ma no wia no akọ nti ye ho a na ye bompa wa so dim na ana no so owu fi ho a wow nti ye nya anye operation no kra oh nyankopon to me so wow ne hwe owu fi ho asa na di ne ko hospital okay nti the motive ma blessing ba mu nchen ne say oba mpai bo mpache use to aso te pacho oba ya awono first one wenyi or a baby boy wenyi nti ye wo ma every first one echi eno sabenyimu ye nti onyimu keto ya menene wa hasisi a onyimu ye na meti asem ni one day bi pe so mo say mekuno na anyem blessing hey
Apostle ejadana wonu wadi ka bɔ mpaye ama wafa ne ba no ana wanyem blessing na blessing ne ba no odi kan na be ma no onyem no ansa odi nyisa ne ba ho no wɛn na mo nim be ma no pacha ye nim no ye ne nyina na tifie wa betam ye nyina na tifie ba ko owu ye sa ya ma oden wo asori fie ho o ma tremu fie o ti se o ma tena ho anka owu ye aja ma ba ho kra mo akyekire odi mu a da na owu ya ma na nko biom e no se ma da me pa mo chom meye mo ma enti metena mo fie enti ya ji no ampanso enti efiri ho owu dade no owu ye wansa ntuni na esi ba bi ofiri ba no oka efie ho na ne kunu so ebe kan ne ho tie na ye wo fie ti se busuan ba ko nyame adu ko wa me ba me ti asam ne se si apostle na anyi se akra no mpacho me ba esi ni nti akoso ya fa no tena wonom se be ya mframa ne nkonim wate se wa ye calm na mframa no nti se be ya omo wa no bebre mpacho to aso na me si oh se na asem we eti na me kuno ne ba o se no ne beda okay engine pandi ye nya atisem suntimi de sa atisem no wote ne fa hin me ba cha me kuno ne baba mama ne ukunu mom na tia no obebo o mane na otati bebre kwa onka ono obi anya bibia na oka beda de no bibi na esi ento ora de fro no enti comment for credit na ho mu no mo si ono na anyi se bless na me si na ho na kofa we buy na si ni kunu ena ka kire ya sister ba ko ena oti ena obebo na mane na me si uti ni tamben o si o na okra de ache mi nka hwe nche na me si sa Tete say ade e koso dada me a meeting chen. Say de wusie to brom sof ma me hwe de. One rare cross of rest of ma me boom. He cross the to nche ne hwe ne boom ne hwe ade. Na be hwe blessing. Na ejadan pa ti me Nyankopon ne magya nufuo apafopafu yi wo. Why the class asem? Mama yenkwa. Asem ne ba de ya mfa na yibia ampa sa atisem de mfa ni de mfa na yibia edidi mu a ya mpa da awoka sisi kra na enye easy ofio eno so sa okoye na odika okọ onyi se wo okọ hospital no na omo ko hu se onyi se na be ma na bu nti infection bi aba nti omo wona pan na bi ti omo hwe ni ti omo cho operation ma no na that is efie ha enye adwuma first one owoye and second one so bewu amen ampa na eteten ye hye no kwa nyina na empa ye ye boa bi na me adom awoka no so ye de ni tu car mu ye de ni ko that na na fa ne car and ye de ni lucky na ni kunu wo ho that de na ni kunu wo ho nti ono so car ye hu na nyina ye de ni tina car mu na de ni ko hospital ye ko aboko bi okra omo pa mu ye because of someone na operation some be transfer ya nko ni ti no yeah nti yes akọ second place omo pa mu ye biom enani be nyame ayeso not yase nti ye to haso eko reach hospital nyame adom e ho de omo ji ye but omo ji na first time we say ya akọ no bo me direction ni na me wo so meti doctors na bisa sa blessing sa na obono na mu witness na mu hu bi mienu na afrim na sa na blessing na e kan ye say ya obono ntina na ya me wa so mu hu hospital honum no enne ma mi gidi ye me de na ma engineer ndi say o se ni kunu na ebu na e ma ni setan say e ho de ma engineer ndi ko hospital mu ka say no mo bu no nyima na mi gidi ye say e bia na e ya mpa so mo yes nyame adom eno to wo fa ne ho e fa ne ba operation no amaso ye be fe ena yenyina ye hwe no se ne ye tetete butia na edidi mu afi ba kwa aba afi mienu ya remu ebe mfinfi hono mu pe asemisa ko peja ye se die ansa anya sorry ba ne bi sister ba kuma makos no we frame no ka che bi ama se na asem esi nyina woti de na mesi se mo anka me de na mate e de na ekoso nti omo ne mi so ba nja mo ka na ma de we koni so na mesi me koni so sen na se na gosu esie ne kunu ye friend gosu e o si akola enya ne ba osofo ne ba na mesi ebiem adentia e ba ne dabe no si ni nyina gina se akola ne tifuye na ringwest anampompo bi be bo mo mrebi se bo mo ti mu na da eyi enwi no so na ne nyafu osimo obi anya akola ne ti nti na da de oni ba akola na ebre nsuo no na efa ne konhu epie pe na da ise enwi ne dozo akola na ti ya o nti otwetwa enwi ne so ma no na chese enwi na da de twa aso no na blessing konya asem
say na che say osofo ne no na awa akola no enti na onu say na ye nyi akola ne ti na blessing ye de akola na masofo we yi ni tinti enye ne ba eno a keke pa chan ho asem na ni shasia no ti etinwi aye yi akola no akwa ni tirinwe afu ena kakarewe aye no that time pompo bi ba ye nti e akola timtina so ni nsuo fa na so ena papa sofo se da bi akwa haya no wo eti mami nyi ni ti o yi ni ti na no se enti onu ka se nche blaze a ontie bom osofo ka se mu kire na ofa no nu se ma ni yi akola na ti enu 3 days ono ko to breast no di bi twa akola ni sakura na moja ba na mi se na de ada ya makola na ye di eduro yeso enye nsi ni awa ya makola no me de maka ma no atuma mfinu mpo bisa blessing ku no e correct ma mfinu na mi twa aso yo ena ni ya mi oho ebe di Christmas ya mu na blessing omu 2 year because of that same ekoso senti no be mani fra oba no wo nebusuafo nche emo mu koye oba nebusia ne bia nka ho omu koye no omu se omu tumfifie ho sa wo si sofo ne oyiri dade a mu tumfifie ho me da no kware ni blessing ba wa mbebo mama ne but oni dade de omu kokasa na da aka kire mi sa blessing wo so omu tu sani asem ni ko de omu tu ampan so omu tu ye be so omu anko ekiri omu ben ye biuma te ya nkola no omu tu sa no omu su de bia so omu beba grandpa nche omu ntine fio because omu friend me grandma omu friend daddy grandpa ti de bia omu be ko no mo and omu tini so ofun so san na me de ma si gina se ma ni nkofo omu na daddy say ade na metwi nkola abasa asem na se we de nye bibia na otuka no kofo omu Friday anwumre ti Sunday anwumre na de nkola na akọ nti to asu 2 times per third one ana sister na nkasa yare na eyi bia ho na nkola ni mienu nyina so omo yare ye afeni nkwa na baby omo ko rent mo omo so no obi akọ omo ana omo ka ti na danfo bi oho na ofred aso say na blessing o yare nkola ni so yare ti yakwa dade adika kofa nkola na bremi mi sure omo ti ma ye omo nso na me sugar ni drink na dos on tas omo ye ekuru ti na ye sure omo kama ya to e de omo akọ pharmacy atodra mo sa brand mo ko fo mo bo wisdom mama ne God's way. No. On phobia, on funny call cramble. On even you call on fa. Hey. On funny you call on family call. Me crack me dear on fa cra. And see, the money crab I am, my friend Christmas time, and Colana penny the Otini Casa. Just see, me friend that demand no in Casa. And I'm a friend who am for my friend after now, and fan, I'm man, no do and said this man out there need woman abaminche, and almost kit penny said, oh, Fred, that your goma mina in Casa. Christmas pa one for mana and Casa, 1 yard year, and I made a man no use, and I made a mitra so. I feel, yadi, and almost afraid, say, Mamina Casa, near no more, I adding, and I daddy says, Sadia. Moto boy be or moto guy be uncle funny by Eric and uncle funny did on us. Sadin about Munchen with you. Sadin by okay. And Pansy, Sasha on us, nay, ye above him, and see a cocaswa, as I see about cocaswa. See a coho, ye beban, ye what happened on my friend say, Ketuano as a super fan or ye, and I'm so, ye, if ye, that's some granny, Namicho will be some munya manana, ye, ba. Best almost seen him as she sa and I bless in a casa so I am re don't mean fa kola na miss oh says Sadia ye nifie don't fa omunko hospital ye beba and panso omo de ne ko hospital na ye ko to omo so ti ewie bibia na bill na ya beto edrobi so fie bill na 500 cedis ti bill na da asem na ba ena ma bedru ha enne bill 500 na akoyi asem kese we aba because me mo na fa wa no si na me nko medical ko bless e wo kwa ansama badada eti 500 ye no ni refrain no so obetua okay fine na me ba be post second daughter no nzima enti o se obekọ ni time aso ewi enti ne sika na me ma use na bless na kasa do no ni me bibia enti o friend kunu se Erica school sika na ma use ye enti no o de send na me fama na me ko adwuma me send first day ojipi ni second ojipi ni third day waka ni say onu goso anka nkyere ni say na ni fa nkola no emba ye fie ho ana enti se ode omu ba na bibi ye nkola na onu ade ode be ye no no obenu ni mu na me say goso na ka so si ai bless aden na me say say ni omu kike nyina so ka fada di hu nyina na ya ampa okay na me ma ni odio na me di ma me say ni no we bie pepepe wa amfi mi am friend blue tick
ana woni me mama blue tick mama me blue tick wati enso won fi me dance enti ya sana me de me twa ne boy enti anwumbre me ho na masoma na apprentice ba ko ne nchen o ka che se me hia me sika na sika no me fa nche no embo mu nso asema masati se o si akola nya ne ba na daddy fa ma wo office ho no mu enti mu ka se no me nji ndi to bisa ne master ni se otimi kan ya na wa cancel dia ene me ni be sha baby o se yisha enti la bless is after no sis kan do ontua na enche chena ni ame pe bia me fa nya no na me se mimi sika everybody we be kwa mama so me 500 good afternoon na me bisa se wapo mu ete say adom bia bodom so ama ene awie techema da ya bodwi moje de mafusane ya na de ekanyina ene sa seda na ye de ma enkwawura no openti na wode enkwa ache enen so ya ba ye kati asefo wana me chiachia papa driver mami tela mami hairdresser baby a wutie bibia me chiachia papa February bosunu ya yewura mu ene de to so aduonu nsia wo afempemienu ene aduonu nsia mu ema mu afiafie mu na mo hwe me chiachia mu afitafo nyina ne aba na me so me chiachia mu nyina na edwa woduro mu chese ne bodwa so dia eja jom anwona jom na memfa wonu pizet na ye Dubai dia na edwa ne nyina headquarters ho na na medi wu ewura na ma cheche medwadifo ne mema mo nyina me adwuma nyankopon won hira mo na wonya mo kese dia mo dia basa mu bedi hu dwa no kosi se no me nsa ne beba pa mu ne ebepon no na yato ne nyina ama no asa wo gidie dia no wagye me so se amen na chese yaba no na ye besomo so mpa mo donti ena ye wanum say ye dem live e wo Facebook do Facebook anu abo insura 104.5 FM jumadie no ye obra me ma Facebook arefo nyina akwa ba class captain and one class prefect me boy school prefect boys SP girls SP compound prefect mo dey montro names of talkatives in ma me do hard dream pa no for deep share name double punishment let just say ye kwa no sanso dey dem live e wo YouTube so now abo insura TV won so ye dem den me ma YouTube arefo nso nyina akwa ba o person follow me obet me follow me live on TikTok with the official Ohima B let just say oba beto me wo say mi sane nyina no me ya no na me dia ma me din e de Ohima Benewa from Ohima B amajo so no mada wase achewade ene evangelist the graft watna say big mama so e wo ha so na Lady Gold White and so e wo ha na said ye da ye no yesre rade ho nyansa kasa enenti ase na fe oni ye ni monye tata anti evangelist the graft there wo de be share twediampomsa na yakoye nim nhira ne wawrade nyankopon a wadoye no wo mobotoso anopai ekase no nyamka odinda ajapan konkon ye bo konte kwahwe ya chi ya eno e date se wufu anopai erade anikum de obi anikum na nso sore ye de ye wawrade nyankopon na onyane nipa ebradru ma ya tenase se de da biara tenase no ye de nana nyima ba wanim ye sre nim de ni nyansa ede man erade tenano na bie ne ntiase ni wa na badwafo nso te ya no erade wana ode wasema ba ye je wunyina hye nso ye sre wunyina na se atiefo ne ahwefo nyina hye nsa osumdwe a odi ni pashanse ado no kwa wie pa no fa ye animnyam hye ba ye odi Christ odi mti amen and amen minim se waje me so se amen e wo ba bia wote menka e bia sanso na ya bai kai se awie futu a me de ma oda no so